Wengi wetu tunawatafuta waliobeba majibu ya maswali yetu, lakini tunasahau kujua sisi tumebeba majibu kwa ajili ya akina nani. Na tunawatafuta sana wenye utatuzi wa matatizo yetu, lakini hatuchukui sekunde hata moja kujiangalia ni kwa namna gani sisi tunaweza tukawa utatuzi na ufumbuzi wa matatizo ya watu wengine. Na tusipofanikiwa kwenye haya, ndo tunaamua kujifunza angalau kitu kipya ili tuondokane na huu mtego, ili tutoke kwenye huu mzunguko. Lakini tunasahau kwamba wakati tunajifunza kitu kipya, tungeweza pia kupata nafasi ya kuwafundisha baadhi ya watu wengine kile kidogo ambacho tayari tunakifahamu. Na labda kwa kufanya hivyo, tungeweza kufungua milango ambayo tusingetegemea kama inaweza ikafunguka. Kwa hiyo tufanye hivi, ukishamfungulia mtu milango, usimwache aondoke zake. Mtafute kesho. Inawezekana umempa fursa ya kufungua milango mingine ambayo na wewe inaweza ikakusaidia. Na ukimtatulia mtu tatizo, usimwache aondoke hivi hivi. Inawezekana umemvusha sehemu ili na yeye akakushike mkono kwenye sehemu nyingine. Tunahitajiana, ndiyo maana hatujakamilika. Na ukishampata wa kukushika mkono, usisahau kupiga hatua moja kwenda mbele kila siku.